Kia ora koutou. Hey, Tony couldn't join us at class last night, so she had detention today and she was just looking at the future tense, and there's many ways to skin a cat, but I thought, in the future, ka kite a popo. The tohu is a in the future, ka kite a popo, ka kite a te rima karaka mo te karakia. Ka kite a te kotahi karaka. Ka kite a te rua karaka. Ka kite a te toru karaka. Ka kite a te whā karaka. Ka kite a te rima karaka. Ka kite a ono. Ka kite a te ono karaka. Ka kite a te whitu karaka. Ka kite a te waru karaka. Ka kite a te iwa karaka. Ka kite a te takau karaka. Ka kite a te tika kau mā tahi karaka. Ka kite a te kau mā rua karaka. Ka pai, Tony. Ka pai, Tony. Here's the last one. This one you just have to listen to. It's a little bit different, but it's only a little bit more. Ka kite a te rima karaka mō te karakia. Ka kite a te rima karaka mō te karakia. Mehe te! Ka pai, Tony, mehe te! Ka pai. Ka pai e hoa. You did it, tino toki koe. Mehe te. Like a boss.